Pemirsa, rahina risampun puncak upacara ngusaba alit jagat Nusa Penida ring pura dalam ped kerama Hindu Nusa Penida ring tanggal 7 Oktober ngemargiang nyepi segara antuk ngandegang samian parikrama ring segara ni. Tios punika nyepi segara talar kemargiang oleh krama desa adat Kusamba nyabran purnama sasih kelima. Silitunggil edan upacara inucap inggi punika ngaturang Banten pekelem majeng ide sang yang kalesunya antuk nunas tirta amarta sane kepercaya medal ring tengahin segara punika mawinan umat Hindu ring samian kecamatan Nusa Penida ngemargiang nyepi segara inggi punika nenten maparikrama arahina ring segara nganinik-inik nyepi segara ring Nusa Penida kelungkung parikrama ring segara ke Andegang Ajebos penyeberangan saking Dermaga Sanur nuju Nusa Penida ke Liburang. Kepala Wilayah Kerja Kawilker Sanur, saking Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Benoa, Komang Sunar Kemausang, Samian But, Ring Dermaga Sanur, Nenten Sayaga, Kauningin Wenten Pitung Dase Kalebut, Sane Nenten ngayahin penyeberangan nuju Nusa Penida, penutupan penyeberangan selami 4 dau ngawit saking 6 Semeng tanggal 7 Oktober, kantos galan 6 Semeng ring tanggal kutus Oktober, Busan punika penyeberangan mewali memargi sekadi Jatimula, nyepi segara patut ketelebang oleh samian operator, samian bot sane wenten ring dermaga Sanur arahina nenten ngayahin penumpang. Bot-bot taler wantah melabur ring dermaga, deresta inucap sampun raja kemargiang nyabran warse. Sederungnya nih, operator sampun nguningayang arahina sederung nyepi segara majeng keramane wiadin penumpang, sunar ke ngawawahin, ya diasun kewentenan dermaga sepi, baik ketandane kantu nyelain dermaga miwah cuaca laut, melarapan memperkanti sarang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, sekadi gater sani kelimbakang, nemonin raina purnama kapat, kemargiang upacara karya ngusaba alit jagat Nusa Penida ring pura penataran pet, desa pet, kecamatan Nusa Penida. Parikrama inucap kerawin langsung oleh Bupati Kelungkung Imade Satria, sarang Ketua TPPKK Nyonya Eva Satria, upacara ngusaba kemargiang magiliran pantaraning pura penataran pet, miwah pura Batu Medau, rade sani ngemargiang ngusaba warsane mangkin, inggih punika pura penataran pet. Pralingga ide betara tedun ring pura penataran pet, inggian saking pura Batu Medau, ide betara ring puncak mundi, raris saking sat kayangan, inggih punika ide betara ring penida, sap, miwah tunjuk puso, ngusaba inucap wanta pina kecinda bakti majeng ide sang yang widiwasa, mawinan selami puniki kerama Nusa Penida, sampun kecen kesukertan, kerayuan, turmaning keselamatan. Tim Liputan, Nguningayang.